Mangilulugay kami ulit kabaloyan na masanto sa mabig, magayaga na kabasan po dasukin namin. Wala ni nakukaraan niya limaran na minuto santisya man alas 8. Ipaparuntala kabaloyan sa programan MIB, mga isyu ng bayan. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Siyempre dyan nga rin nasari kabiyangan na Action Radio Reporter. Yawatan niya rada pawayman alutor ni nasaray balita informasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko agagi. Dasayan maliwala siya kabuwasan kabaluyan na Lunes, Pitsa 24 hod bulan na Enero 2022. Ilulugay mi kayo namin nagagi kaya tan siyempre hararamay yaman mo monitor. Ta siyempre ang tabayanan dayang programa gagi kung paano manretalyeta ko pilot od sa may impapakawala kabaluyan ya panagbuli agagik na sa kaya opisyal. Yaya agagik at nanarapod sa kaya kaso. Iayat yung reklamo na mismo kasambahay danyan. Kabaluyan, sigurado ta, mandudong iranatan. Ay, siyempre mo ta, dapat labungat. Ta, siyempre, abangan dagagig ng tumaso, iritalyit tayo gagig. Sakila ba lang iritalyisyon ko pilot? At sa amin yung babagada, ang pikon ay laging talo. Atan, lalabang ala. Tapos na po ang boxing, mga kaibigan. Ang pikon ay laging talo. Kaya mayarap na pikon ko pilot. Ganala po siya man ha. Salita ng pikon ay talo kabaluyan. Diba? Kasabihan ta na maya gagik. Ang gano bing ganda tayo agagik kaya prostitute ya media, terrorist ya media, it doesn't matter to me kabaluyan. Lapo doon na, alawag maya prostitute ko pero, alawag maya malukso-lukso, alawag maya terorista kabaluyan. So pare saray terorista gagik, managdral ira na baloy, mantatako ira agdak yan, ararata na gagik yan. Pero ando bali, salamat na lamang po mga kaibigan. Sikara, sa Diyos la sumambindisyon at sikara gagik yan. Wala na dugan dalan. Sigurado ta, na gungguna da gagik, supi itam-itam daw bilay. Pero no, limagpas lara gagik, simubralara na malastog, simubralara pakapanyari, sing samba, sabagay samba di mo laran talaga ta, wala mo kini ipakanada mo ya talaga wala mo tagagik wala damot kabaluyan tan, di ba? Siguro saksakila bala gagik ni bagami ni baga kad sambayan ng Pilipino tani eleksyon natan malapod presidente, vice presidente tan 12 senador tanon mo tagagik kad say congressman, gobernador, vice gobernador, board member, mayor tan, vice mayor tan, councilor agagik. Abay, dapat manpili tayo yung makanupigan. I-check tayo agagik so dilin background niya. No si background agagik at marakop. Maong agagik so may background na sa pamilya da. Maong agagik so nunalapularad serbisyo at gobyerno at marakop sa records da niya. Nobel bilang at elected official tan re-election ni Siroto wali gagawin da niya agagik. Parod sikitira. And then ang kapoy bahid ya corruption da kabalo yan. Alwal labir lang bunga. May ibalandra da agagik das katayo ya. Awan no to corruption, smuggling, smuggling, no to corruption, drugs, krimen, etc. Tumabalot so gagawin da niya gagik, labay tibabaga pakitang hilas labat irararatan. Araratan iraraman diri pangukuyong daya kunwari marakarakap si babagada niya pero jad katuan to sa ni balot so gagawin da niya. Araratan na gagik kasi narami man tupak na astri ko pilot. Amino anong nungmuro manggigiw kaloy. Wala raraman opisyal agagi kaya minunang ginitalikin ni talay mir ginitalo niya ginitalo puncho pilato manggigiw agagi ang gano manim si kabalayan wala program manggigiw kabalayan araratan so agay papahula agagi kada serbisyo ipalisi kangaran ng darararatan sa ipawilyo agagi tanibuto syo amino nanang nyo manluk sure puso yo nanang nyo lang bagat manluk sure puso yo nalilikot ang kila tan ang gapoy kaakibat ya takot pero na wali kaakibat tong takot agagi wali pan nervyosyo
Tung paano nalingo kilabat at linggisa nagagik at mismon tami ang tukila, baka tupak ang tukini astre, insan ulak kayo od opisina tunya tami, agto kayong gani kabilangan hanggang leader to kayo, ipalisyo raratan nagagik, tantayo ratan man ari lambungat sulabay dararatan kabaluyan. Araratan so napugya ipali sa gagik yan, nakukulan si manulid gobyerno kasi babagay constitution tayo gagik, public office is a public trust. And then every government officials or government employee or appointed may elected agagik, they must live in a modest lives kwanto niya agagik. Ihimplura. Lapod di are public servant. Kabaluyan, amin na walad gobyerno, bagamat sang karakupan sumantrabaho gobyerno, ta amin na compensation at bilay, wad tala. Yaga nagagamuran na sari walad pribado kabaluyan, di ba? Si katuta nagagik sunupag nunutan tayo. Si katuno wala kad gobyerno, to kabalik sa niya, si kat manari ka, tanag to kabalik sa niya, si kagagik at wala kala, at tatawagan tayo ni dumaduman na level na si panagbilay. Compensation wise, wala kayong tagoy, katuti panangarod na gobyerno si kayo. Si katuno, paano ipapanang na gobyerno panangarod si kayo, dapat untamot so ipapanang ng yura, iran elected officials, government officials, or employees or appointed may anto ka man na sitwasyon nyo, basta man susuldo kayo out of malalapod taxes agagik ng baloy, ipanangnan nyo mo sa mga serbisyo ng baloy, alwak kayo siga, at kayo malastog, at kayo agagik mantupak na astre, at kayo agagik ay naku po, araratan si ipapalihis kabaluyan ha, iran na atutuura kabagagik no ayay panahon na panagbutos. Tandaan nyo tanagagik, malalapod 1st district, yanggad 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th district, kan every municipalities and cities agagik, dyan pinagpablita yung luyag na Pangasinan, agtayutan lilingwanan, si katutay ikarga tayo ya qualification o pambutos tayo, ang tingaran tuyay, onya asawanon unyaya, may malastog yay, ayamay ang babae la chitra bla bla bla, ay palisyo agagik, kabaluyan tanta, ang kapigawon tundugatan, kaya nga sabi po nila, ang pikon ay laging talo. Dahil agaw agagik sa presidential bet kabaluyan, ilirad COVID-19 response, no sense of urgency, than mass vaccination not prioritized. Actually agagik, natuaman kabaluyan si babagan Pangulong Digong, kwantan, naulo-ulo, tulad tan, medyo makaapekto ya. Ay agagik ya presidential bet sira, ya sing ano si Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao, Senator Panfilo Lacson, tanong-tanmat ng Vice President Leni Robredo agagik, at si Katuya susaka kwantan no debate ya agawan to pero nga po bali si BBM aga kaibatan aron niran presidential nang nanganti pa ya agagi kad sarayan bukta kabaluyan ya sararayan presidential candidate agagi kad COVID-19 response, no sense of urgency, tan mass vaccination not prioritized. Agagi ka araraya kabaluyan so as presidential aspirant manani siya yes, Philippine government should have done more in moving urgently against COVID-19 when it was not yet a pandemic. Gasana unun sama ni bangbala si Ana Armira ibabagada Tiyabal sa bansa should have focus on mass vaccination efforts to prevent repeated lockdown. Ayag der amay-amay rin nakukulan niya marakot ning gawon na sa administrasyon at agto ginawa ko nood sa yung pandemic. Bangbalot sa manuna niya problema at ang kapoy sense of urgency the amay agagi ka iiking ko pa amay ay agagi ka ta Jessica So presidential interview siya kabaloyan. There are a lot of good things that did to respond to the pandemic, but the main problem was that there was no sense of urgency. There are lots of problems that could have been prevented if the government acted faster. Ingkon ita nagagik ng Vice President Leni Robredo o Tagalog at interview na Jessica So presidential interview yagagik unungod si kato kabaloyan
sa bansa taga kuno ayagagi ka nang nanti palabalan mo maong kabaluyan ta pigarararaya yawa presidential agagik so mismo na ini-interview kabaluyan nilirad sayan issue unong adakin ng BP Lobredo sa bansa at agayag gimalaw quickly kabaluyan ng si COVID-19 what is still considered an epidemic at other countries sira agagik kumbaga agapinansipan siya si katuya agagik so obserbasyon na Vice President Leni Robredo. We already know that we had to close our borders but it seems like it took such a long time to make that decision in kuanong BP Robredo kabaluyan. Laga naman, nandurumaan niya agagik yan. Jadi statement to niya, around a month after news agency Bloomberg sa kabaluyan reported, si Pilipinas claim the 50th spotted terms of global COVID-19 resilience out of 53 countries with the biggest economies. Agagi ka da sararayan na kaplasan. Talaga naman ha. Bagay, nandun mo lang tayo agagig observation tayo. Nakukulan. Kuanan na Senator Manny Pacquiao si standard bearer na Cebu-based Abag Fronde. Si government should have prioritized mass vaccination effort of the onset of the pandemic. Man focus on vaccinating Filipino people from beginning. Would not have this lockdown. Ang kapuya kumun agagig ya. And then another po, jad ayuda distribution man. Jad birto niya si Manila Mayor Isko Moreno agagik in kwanto ya mairap i-secure sa access life-saving vaccine. Si local government units at able to deploy them immediately, citing the case of Jad Manila mismo. There are many things that need to be adjusted. The distribution of cash assistance, which should have been more efficient. Kwanto niya matagagik ya si Isko Moreno, Presidential Bait na Aksyon Demokratiko Parte. Si Senator Ping Lacson Balot, in kwanton si gobyerno at should have ramped up the spending for cash subsidies. Pero ayat na hampur kuno na sa bureaucracy agagi. Kwanto na bureaucracy, bureaucracy or bureaucracy. Alam, bureaucracy kabaluyan. The people who are supposed to benefit from this already sick, and you're stealing money that was set aside for them. That's unforgivable. Kwanto niya mo't kabaluyan. Si Partido Federal ng Pilipinas, si Senator Lacson, balo tayo, si Senator, dating Senador Bongbong Marcos, inimbitan mo niya to share insight on Suo's presidential interviews. Bang balot, pinilitunin on appear but choose not to aga-aga on appeal kabaluyan, citing that he believed that multi-awarded winning veteran journalist to be biased against the Marcoses kabaluyan. Si katulaman nagagig, so mismo reaction to niya, agagig yan. At least, basta inimbitan da kabaluyan. Og tulaban, tinagawan tayo agagig ko eh. Diba? Katon sa Gemini Network, kontumot, on the other hand, in Kondaya, it was very unfortunate that Marcos declined the invitation while Lacson, Moreno, Pacquiao, Robredo participated sa interview sa agagig. Si Katutan kabaluyan na interview da Sararay Presidential Board. Siguro, liknaan to niya kabaluyan. Lapod alulunod mo lay umbabasig sa Jamie agagik eh. Yaman rara nagagik ya TV Network o da Sararayan Kapusan. Iyaya agagik kita. Si Katumo, anggap pula ABCB ni. Ay, nako po. Nga pinagawan tayo agagik. Kanya-kanya mo lang tatawagan tayo na amay pakatalus mo lang titanliknaan. Nga pinagawan titsatan. O nga na let it be kabaluyan. Anyway, tuloy tinaga, siyempre, araray agagik so incumbent officials tira kabaluyan at walan-wala agagik so gagawin daya programa irararatan at saya agagik kay so tatawagan tayo iyawa ayay COVID amin da kasintuti mo lang namin COVID kabaluyan eh ang pinagawan tita nagagik no gingan si Katutan niya talaga so tatawagan tayo prioritize namin agagik ya Nobel bilang sa kikagagik ya senador ang gamanunta na senador ka managpanday na loy yan to'y gagawin mo agagik tanan niya rin na naitulong mo o sayang kampanya agagik kasi everybody's effort ya nakukulang sa attention tayo agagik akapuko sa aminod sa atanya lapuda saya kabaluyan niya at itutulak sa regulasyon
itulak sa regulasyon na sari healthcare workers plano ya agagi kad healthcare systems jud bansa inlatag ya dapat laba yan ani dinila kus kasi irare actually kina frontliners tira kabaloyan may lari man sasakit agagi anyet pati ami parad si kara kabaloyan ya hazard pay itirag nung release so paanong tulatan ay agagik sunggod-got nan ba BP Lini Robredo kabaloyan at importante yan pangitulak na gobyerno de regulasyon tan kapakanan na sari medical workers nagkaluwad sa pandemya tapi ano agira unalis agagi agira kabaloyan na unlad abroad siguraduhin natin yung regulasyon ng trabaho ng health workers tan exemption daod personnel salary cap yan iturid si kara kabiyang lagtan so karakol ni na health workers tan untan mo health workers job order may amirata na pakaskasi biro nyo may amirata nagagik so frontliner sira kabubugta walay parad si karat andin agninirelease sama niya panahon ni submit sung arandano si mabilami pundo agagi abay pati araramay aga ng trabaho idan mura ilapag mura kabaloyan hindi mo ta kaskasi mo tirarami akipunong braso kabaloyan jad karakol na sari health workers tayo ya job order karakol da agagi kata agnira regularize tan balot essential sa trabaho daran niya katon na sugagawon da inkuan Robredo agagi kad sa kayo online meet greetings kabaloyan di ba tugtuwa mo balaya talaga ono madakinan Robredo mas na ganyura rin medical workers human sansyara dyan Pilipinas nan say mananap iray trabaho daw sa naniya bansa no mas atagay sa sweldo da kumpara od sa klaw na personnel salary cap kasi ayang panon natan nanang tira talagang si karay may hihid unod sayan problema si problema mutlante ami parad si kara katon na labay dan ula dabro ta may ere mananap iran hospital dabro dagagi tanatagis upor danya ay pipili ang daman mas labalabay daman nagagi kisanto manalburuti gobyerno si kuan na gobyerno ay hindi agirap abulo no nalis ay agmo tagagi ka agmot na pagyabaton iraraya no kaslakan si karatan si pamilya dagagi ya bibilen danya at no walay bibilen danya gagi ya demanda lalaon lambunga sa pambibili del syuldo da agtira mo susubulan niya ulaw bigtaw pero no ararayot na nawalan nira na marakop pa compensation agirarato no nalistan pilin da ni Mansan Sanya o Pilipinas yaman servisyon kabaloyan da inkuanon BP Robredo kabaloyan katona aran frontliners at buo od oras sa mismong benepisyo da at silong na magna karta for health workers dapat labangat ya si kaso nira no bilbilang ng awalan nira na sakit nagkalulod sa panahon ng pandemya yan po yan na si kaso tan protection na nira na gobyerno inkuan na vice presidente in kwanto niya kabaloyan iyawa dyan pa na maglay na sa executive action siya nga sa libre and regular ya COVID testing bayad na COVID sick leave tan transportation tan meal allowance na kukulan ito rin sa arara niya kwanto mo niya malapla ng gimba po kasi agagig sa pandemya ng 2020 tampulan mo lang agagig kaya imubat or gagawin agagig na opisina OBP so pangkukulan na sari healthcare workers untan mo da sari pasyente diyan pa na maglay na programa ng at buhay at katuwang partners to niya ang ilukas na OBP so libreng dormitorio mangitor na libreng luluganan para sari frontliner sa gagi natan tuloy-tuloy may swab cab agagit at untan mo COVID-19 testing vaccine express editor at sari COVID-19 vaccination at sari komunidad kabaluyan at nandurumay aran pason dyan Pilipinas pero manalwar timot balot agagik kaking kwanyo ni walinal mo agagik na sa otoridad yayat milyon ya kantidad ya pike pajay pike agagik ya anti-gin test kabaluyan naku po ayan tulaya paanong tulaya agagik no wala rata na pikin anti-gin test ka agagik ay pagkatapos at si katumay apilim ya usarin mo andyan na ibagada nata nagagik at ibagada yawa negative ka tamanay positive ka agagik tudas may katute may nanalisa nagagik at sarayan kapusan ayan 150 million fake anti-gin test medicine narulya od sa kaya Chinese national made in China lalamot kabaluyan sus Mariusip naman libu-libu ya gagik milyon
kabaluyan niya anti-COVID-19 rapid antigen test kits, medicine, face mask, pati face mask. Katumira pero ay face mask mo sa mo ko pero made in China. Pikin libo-libon COVID-19 rapid antigen test kits. Tambal tan face mask akong piskaya at sami kantidad ya 150 million worth imported counterfeit goods yanalod sa kaya warehouse ya pangkariya na sa kaya Chinese national kaya po sus Mario si pagaging panuntutan kabaluyan no ang antigen test ka negative kunto positive ka man ay o di no negative ka man positive si bagat malay sumpalong ko na bala ko pelta sure laba sa Bureau of Customs and Simbagagik ng Karuman inaresto da o naaresto sa kaya Chinese national iaglay agagik ni ibawag ni ngaranto niya ang gadsarian kapusan tan kaso niya na unlawful importation tan violation of Food and Drug Administration regulations baka wala agagik so mga nakad si kato kay agent agagik nalmuanda ya libo-libo ya counterfeit Clanjin COVID-19 antigen test kits Linhua Chinese herbal medicines tan 3,095 piece mask tan other fake goods yayot mang kantidad ya 150 million na warehouse na number 555 Carlos Palanca Street San Miguel Manila noon Friday. Jadigo City, si Philippine National Police at naris tumusuduaran layout artist ibabagan manlalako na fake vaccination card tan other bogus documents. Tudas ta nagaging mayamay. Jesus, ingat-ingat po tayo. Naglilipa na po ngayon mga kaibigan. Pati fake iran totoo, fake iran lupay totoo agagik. Huwag tanira. Live it, let die. Nununutan mo, mentor mo, karal kat si kato, nang binangatang tukain, sa nung tayo na lang nang mong gagawin to niya, live it, let die. I will live, never mind, you will die. My goodness, James Bond, kabaluyan. Alas 8:17 lagagig sa oras tayo sa aking kabusan, hanap buhay muna tayo. Brought to you by Multivitamins Enervon C. Bit-bit bottle, more immunity ngayon.
Alas 8:24 la kabaluyan sa oras tayo dasaya ng kabuasan. Tuloy-tuloy tiniagagi ka at karumanera na balita impormasyon. Wala yung ibagadya. Ang gagawin na KBP at sa tayo mismo na at sa tansuwa mismo pambubuli dad si kayo. Ay agkwanta agagi kaya. May salamat kami ladakinan na Kuya Ermin Garcia. The punchline na kabaluyan, Kuya Ermin Garcia Jr., si Kuya Ding Miko Agagi, talagang makapkapoy mo tiya kami. Tinawag to kami terorista tan prostitute kabaluyan. My goodness. Si Kuya Ermin Garcia Jay. Si Mr. Secretary has every right to consider filing charges against a specific broadcaster for what he considers as their malicious statement aired and posted on social media that malign his person. He too recently opened himself for possible prosecution for libel or slander if he named any one particular broadcaster as a terrorist or a prostitute. He cannot think for a moment that if President Duterte can lambas a journalist for his or work and get away with it, that he too can agtumbalot na ginawa gagik, di ba? Pero agtumbalot na ginawa man na kabaluyan na Pangulong Digong. Pero si Katuta, siyempre, ang kakilag kami mo ilang tinmidyan, pinagawa mi mo ito. Si kami mo ilang tiagagi ko, mulmulang tingot kami darapan tumutya. Kabaluyan, di ang pinagawan tayo, talaga nung talabalagagik, sa rarayan pangkanaunawa. Pero talaranan nyo kabaluyan may agawan presko ng dating Mayor Buna de Vera Pareno with former barangay chairman o barangay chairman JC de Vera tan si Kagawad de Guzman agagik at iparingalmid si kayuman na agagik ya. Si Kuya Ding Miko si konto ni ana pong kunin may gawanan Kuya Ermin Garcia at sampula kulabasa namin ta siyempre ang dukudukoy mo balaga salamat po at kinan Kuya Ermin Garcia kahit papano walay kakampi miya man ay pero aramang balot sa kontat saya agaging sukibi pimien ang tok sunagawon ta hangga pumune kabaluyan at sarayan kapresan magano tulaman Jai with 11 ne mana lagpasan ko la with that si Quantum Jai kabaluyan nan Kuya Ermin only the president is immune from any suit but even given that cloak of immunity PRRD never called out any journalist as a terrorist or prostitute. Some of my colleagues may deserve being called unprofessional and biased by the president, but I don't recall him describing anyone as a terrorist or prostitute. Kabaluyan, ay kurekitan kasi what is not the president kanto, he should consider apology to blunt a possible libel or slander case too. A rape case and a possible libel case would not look good for him and the government he serves. Korektan. Ay, kimulanti. Ang gapo magtimo ni kinumentaryo na gagig. Nung komentaryo tilad sama, ang gapo masumbagatin. Anto ka man nira gagig. No, nga na malabalay. Kaso ya kakarapundan niya. Ya in-file ang kakabaluyan. Nasay mismo na nagmalawa katulong dan niya. And then si Kwandamot at pabrikitod tantanang kaputa na katulong mi. Kwandamot kabaluyan. Talagang kanya-kanyang rasunan tanagagig. Di ba? Pero hindi ba ilatang, gano'n ito panawag na si kami. Gano'n Joel ang pangit, konda. Joel yun niya, konda. Tinagawan tayo, di salamat, mabuhay po kayo. Kung ito araratan sa rarya, antayo dyan lugar me. Ne? Mga gano'n agagi ka. Ne? Si kwanto niya agagi ka, araratan sa arya. Antayo dyan lugar me. Aliling me aga angan niya san agaw, no? Nibanan aliwan si kayo ato kayo mablila sudalamin si kayo suwat salamat po talaga nung wala ni ramang ipalabag si kami
Antayo, judge si kami, katon agmitan, agmira labay suntan iran totoo, katon na agambang gapilugar to judge si kami, kundara, rama, etc. O talaga nung talabalagagi ka, nga pinagawan tayo, kabaluyan, gagi, at sarang pangkanaunawa, amin mo lanti, walay rights, ni bagad, amin nanto kamalati, pang-address na, siya pa man niya labay dan pang-addressan, pero, wala namin so limitasyon tutan. Pero siyempre, walang damo lanti. Wala pa kayari damo lanti. Tinagawan tayo agagik kay. Ay, talaga naman. Untan po agagik. So, sa kuya, amay once upon a time, adana sa mo hirap, kabubugta, bigla kang bimigta, etc. Naku po. And then, untan sa talaga naman. Ay. Anyway, talaga nung talabalagagik at oy! Maong nga balita sa China agagik ng donasyon na worth 1 billion military aid on Pilipinas. Si Pirap to balot irara equipment da ni pani bulldozer maraki pirara agagik at least nausartitan kabaluyan o sarayan Jadsari Development to Engineering Works tayo nasari susundalo tayo agagik. Salamat po the China agagik. Siyempre ipapanang ng da kabaluyan tan tayo lahatan. Number 1 niya alay tayo na sa China. Ya sa China agtunay rin na itilak to tayo agagi kangkungan niya, di ba? Very strategic agagi kay suwa mismo ang Pilipinas si problema lang bangat. Non to balot so ibagada dumay gagawin da katuti problema ni magkapigala bangat. Nenon karuman nirida gagik sa sakya warehouse pangkiyarian na sakya Chinese National. Antoy nalada piki iran anti-jintes. Piki iran na K95 iran na face mask. Piki agagik ya tambal para COVID. Piki namin. Ay speaking of COVID agagik kan ditanod barangay Maningding imbantak daso apatirang kahon. Agagik ay talura manaya. Talurang kahon agagik na amayos agagik yaringgilya sa irins kabaluyan bayos agagik yung bantag gilig na karsada gay lata na klase ng irresponsable agagik ang tahasardos dispose properly kung niya agagik o manag kahon mismo ay siya pa ang ibantak man agagik sa ibantak kitang kabaluyan sigurado no ano alwan sararami mangusar agagik nang gagamit od satan, supi mang gagamit od satan, panay ira, tatawagan tayo ran kintan, medical practitioner siraratan. Imbantag naggilig na karsada gaging, wajay picture to ay. Itatawag imano tayo gagig, jutang gagawin, pang panangasiyo. Nung nanti may tatakto niya, talura, ya box. Anto kaka, ni kujak, safety box, full, container for our sirens. Use sirens, needles, and sharp. Biohazard. Dispose as per country's specific waste disposal. National policy guidelines. Kung niya gagi, kate, bantag dagilig na karsada lang bunga ni, wala sa lugugo kinakay kay daya, o di no wala turok agagi, kad saramay agaylit tarum iran na, ayan ay agagi kya ringgil niya ni sus my goodness ayami usaron dad panagturok agagi ka na may COVID vaccine kabaluyan sana nga po kabagagi ka talon untang so panang ni-dispose mo nabilbilang i-dispose properly mo kagagi kya tamayarap mo agagi kya walay na apiktuan tutan kabaluyan. Diba? Si problema at sarari ang mga kabaluyan tiragagi kang gapi, wala silang paki. Hoy, naku po. Another po agagik, maganggano nang nangantipaya kabaluyan sa arumniran na balita. Nanganti, may balita tini agagik, jadluyag na Pangasinan. Sarayan pang kanunawan hindi man indalat-dalat milad si kayo so COVID update 310 nagagik 203 so recoveries tayo ingat-ingat pa rin ho tayo kabaluyan sarayan na bugta
Nan imbo nagagagik ng January 22, 488, 268 sukin. So labay ito babaga, unabo ba mo? So train kabaluyan, and then 279, fluctuating agagik eh. 489, isan, Nathan Balot, 310, 203 so recoveries tayo. Kaya ingat-ingat po tayo. Pero sa iyo, mga balita labang ha, kahit pa paano, naabo ba agagik, so COVID, nandurumeran paspason, pero agkwanta laba lanti, no, imay, no, ama nagagik, so kuninang nul, unong intuto, kuninang nul agagik, interamente, may ipapalapag ng Pangulong Digong, kwanta, no, fake news, o di no, talagang, genuine statement, iman, malalapod kinang Pagulong Digong, pinatundo to agagik, so, tatawagan tayong booster shot. Pero palagay ko, andi man eh, di ba? Balot niya agagik sa mga balita, ulitin ti pala bala kabaloyan. Ay agagik balog at tulong niya, pati saya kabaloyan, so idasal tayo na-realize siya. Kabaloyan niya proyekto, lapod na tuloy agagik at nabawasan tayo, araramay man na usar na shallow tubewell, tandip po agagik, niya rin nabawasan. Kabaloyan, so mismon pan na pampamp na danom na Sari Water District aking konyo. Lapod ay agagi kay sa Manila Water at naninvest siya na 8 billion pesos dyan Pangasinan for bulk water supply agagi. Si Governor Amado Pogi Espino III kipirmahan niya at sa kaya 8 billion concession agreement ng January 14 niya. Jad Capital Resort Hotel with Consortium of Manila Water Company Incorporated and Manila Water Philippine Venture Incorporated piani pasigurado sa sufficiente, sustainable and quality potable water supply with probinsya. Sa concession agreement agagi ka pinirmahan niya induluan ng Governor Espino, Manila Water Chief Operation Officer for Non-ACE Zone and International Businesses Melvin John M. Tan, Manila Water Philippine Ventures North Luzon Regional General Manager Christian Mel Marcos, Manila Water Philippines Ventures Subsidiary Operations Group Director Mady Lane Quinto, Provincial Administrator Nimrod Camba, and Provincial Legal Officer Attorney Geraldine Dindin Banigan. Jad 25, jad 25 years Public-Private Partnership Framework. Yaayan project at 2M, sigot matunyat i-develop sa bulk water supply system at Pangasinan. Tan mangiter na approximately 200 million liters of potable water per day. Ay may nalilungo, ay nagagik so linyan danom, yamala puman at San Roque Dam. May regulating panto niya, may pamampapandar na turbina, yung pupulagad Agno River Labangan. Si katumay pangalaan, agagi kaya danom, may supply to Dasari Water District, kabaluyan, piano na iwasan la, so pampapalpaldan na yun, tananirapan mo lari pumping station niya, at mangibilili po danom, at yan tagay, maburwa. Tan una lapod sa atin una kimakapoy so tabol na sari gripo. Tanuntan mo to na abubay dali na gay kayag tayo na mamamtaan. Sa Pangasinan Bulk Water Supply Project at initially yan in plano ng panahon ng dating administrasyon na dating Gobernador Amado Espino Jr. Yayagagik at nipasilong yun assessment and subsequent approval la kabaluyan na NEDA or National Economic Development Authority sa proyekto to sa rin so raw water source from Agno River. Tanayagay kat bawas na reliance of groundwater resources. Ayan, may babagat ko sa kayo naman. From depleting, ayan natin itong kakapula. Tan na minimize so cost of power and pumping. Siyempre, diretso nunandar so motor, yung mga nisigot na danon. Sa concession agreement agagi at tinumbukan niya na ceremonial groundbreaking ceremony and highlighted the panamaglan ng pangilagsab na time capsule tan yan ang kargayan na plano at riverbank filtration system. Diyan dabila agagi kaya programa at tinasian mismo ya iyan meaningful activity ng sangguniang palalawigan majority for leader board member Nestor Nicky Boy Reyes ay agagig sa pampuputanganan na sakinan Mr. Secretary ng binilatila bala agagig kaya
si board member Nicky Boy Reyes at rimantal subatik na dalantod politikaya kabaluyan at pagkabisi gobernador si katuwa nagay kaya pambubura-buraan to ni agagig na sangin sakay yun yung pag yung pambura-buraan di ba ang tatalagan si board member Nicky Boy Reyes mo to Rising Sun mat at sarayan kaplasan Rising Sun kabaluyan dyan probinsya mo yun na ringal na sa Bali man salita agagig at matindi mata talaga nung palakpak sa gong papalakpak kulantot sa gong kukulantot ni pati Pinoy itong lukso naman sa linting member Nicky Boy di ba siyempre naman nagagit minsan sa ibabaga ng Vice Governor sasanga amul ibabaga to naman lang salita ra na minsan di tanay San Carlos ang timbaga to niya si Pangasinan ang kapoy direksyon to niya kung niya gagik, ay di na ba tanan gobernur man ito ang kapoy direksyon to ang kapoy direksyon mit ang kapoy direksyon to ba kasi katot na konektado probinsya kung mo tagagik ka di ba tumod balot at nagagik susugan mo sa mismo dilin na agency yakulan mo ay no imbaga mita nagagik pati sarili kabiyangan kaya ingat-ingat na doon tanira katon si Konda Rumbal yung tulag tonta mo ibabagat tulay Konda nata nagagik ang tonta lang mo nabibila tong tonta mo ang tonta mo nagagawa Konda narangal dahil board member Nicky Boy Reyes mangkulang to kaya namin nagagik mampalagpakira dan ipalapag tayo yung rarantal sudalan to niya mamapas no kirabalo pansulagan to niya kabaluyan sa kaso yung bala, paano na-atake kayo mga na-atake kayo mahirap so kinya may nala na kinan ang tumitawag saya mahirap so na first roundan alas 8:40 na po kabaluyan wabmamot si 3rd District Board Member Angel Banica Jr. tan Department Head sa gagik tan naruniran Selection Committee Members nabilan proyektos kabaluyan sana dasal tayo agagik kaya natuloy dasal tayo kabaluyan ya mamprosperi agagik tamin tayo kabaluyan minabangid saya as Pangasinense baka man resulta mo at agagik ta siyempre sa production gusto nyo at unayarin unabuba o sa water district ira ta siyempre walang kurintin instead na bubumbuan dan malalapod dyan dalom na dali na malapulad sa tanagagik ya linya project na ayaw na nilirad sa yung project agagik di malaraman saliw o dabubang kantidad agagik di si production gusto na bawasan kabaluyan niya alas 8:40 hanap buhay muna tayo. This time check is brought to you by Champion Superpower with X.
kabalaya na dasaya na programa, Shamira na minuto, Santisya man, alas 9. Good morning po, dakinan na BP, alam BP Robredo, BP Roni mo. Gana naman. Ay, po. Anyway, at mga na agay ka, bigla ko sayay intiks na agagi kay, talaga na, order po ang draft member Mark Dylan Dingin sinda niya on behalf, uy, apay, anong tagawa to talaga, kung tagagi ka, wala kasi jaya, amigo mi, malang warmot ni, wow, kuy lalo na, give me brain tumor to sa wag tayari alam, wow, ipapasabi mi ba gagi kaya Sophia Ambugya nasay siguro baka long distance relatives mo ni na magtaryon lingkor talandingin na gagi ipapasabi mi kabalo bigla klabad ya gagi kay sa rempang kanaunawa kay ba may agagi ka drop riders may agagi ka may ulupan mi mo na say panagbay ko din TV Kabaluyan at kinon Mark de Landingin sinding niya Kabaluyan ipapasabi mi agagik in behalf of drop rider sa Kabaluyan panangidolo ng Sir Maki Posadas Sophia Ambugya mi agagik at pamilya to niya Kabaluyan ang may lalo na my goodness magano pala bata bigla my goodness ay po talaga nung talabas subilay Kabaluyan wala tayo kapigan kung kumadyay anyway talaga nung talabalagagi yan my goodness ay apo ay hiyag kayo makaporma nagagi kada sarayan bagtabat anyway ganyan lamang po ang buhay Kabaluyan abigbigla agagi ka od sararayan na bagta talagang talabalagagi od sarayan pang kanunawang pinagawan tayo yan po ang buhay po mga kaibigan. Bigla kata kapigan tayo my goodness makapabigla anyway talagang talabala intiks dalabato di MPM dalabato siya kagagi si papasabi Kabaluyan behalf na sa drop Pangasinan sa agagi kaya drop kasi ay may ulupan mi panagbike kawagagi kaya wala kang palanday chitera iba mi si Mark Del Landingin sindanya yaya Mark Del so tawag mi sinay kumo yan nasasaba dyan taga Bunuan at simiputlad sayang bilay Kabaluyan lapod sa mililik na tunya hindi po siya COVID Kabaluyan kaya ganyan lamang po ang buhay po mga kaibigan kaya makaporman tutuloy agagi anyway talagang ganyan lamang po ang buhay kapigalabot man na may nanggawa na puto nap kinto niya shoot to niya agagi sila ba ito iba mi kabay kami agagi kaya di mano di mahalog ng shooting niya ay po laga naman makapa ormon at sararayang bukta pero hanggang pinagawan tayo talagang ganyan lamang po ang buhay Kabaluyan at sarayang bukta when siya kili malagagi ka ay apo talagang makaporman dyan katuanto niya agagi anyway ganyan lamang po ang buhay Kabaluyan at sarayan na kaplasan wala po tayong magagawa ganyan lamang po ang buhay pag aking nyalala mo ay may lalamod jay mon pipi magagi kaya da sarayan na kabwasan
Ganyan lamang po, basta man decision tila gagi kada kasabi kabaluyan na ayay Mayo 2022 agagi eleksyon, pilin tayo sa makanupugan niya magmaliw ya leader tayo agagi. Okay? Ulinan nyo lang tan. Ano supay labayo agagi, basta matagal na siya, kanto niya, no terorista o prostitute, matagal na isara ang action radio. Di ba? Wala na tila gagik ta. Aman, si pakanang ng kubungay, sanok na linaw at mo lagya, nga pinagawan tiya gagik. Alwa mo iya siya ang sige pagagik na demandan o gingan sana na Sir, agak manduderal. Pero, sir, agak manduderal, kanan 5277. Sir, agak manduderal. Pero atay kandidaton Busisyud Radio, Busisyud Kapitulyo, mong labat ya manalita. President Act na tuda od sare porme sa tudsi kami anggad salita laba tiway pinta nagagik tugtuwa ti babagayo pero agkumot ka ba actually ako ibabagan na kandidato nagingan ibabagak labat may nanobserban ko po pero no wala ra ta na promise tudsi kayo at agto ginagawa ang ganto laba lagagik yan ni President Act na tuda od sare porme sa tudsi kami anggad salita labat nihitan. Abay, singilyo, sayang panahon, dapat lang bagatan niya, singilyo niyo agad, tapi ano, nanunot ang tumot, baka sakaling makanunot mo tagagik, di ba? Ay, naku po, pero talagang nauur mo na nakusahikin, ini. Po. Na, talaga naman. Waka po naman, talagang nanunod saya. Abasa kagagi ka. Anyway, mga gano'n gagi ka, tanang nang tiray mong babantayad pa na maglimot na Facebook Live na Action Radio agagik. At sayan na kabuwasan. Uy, pagdadamot sa tamba ang limang mo ng dagupan. 1, 2, at tulaya. Ay, talaga naman. Good morning po, Dakinan Ma'am Delia Cabayes, masanto siya kabuwasan po, Manong Roberto Quintans, ingat-ingat po, agay mo lati tao ganda kayong media prostitute, kwanto nyo, ito si Katulante, binibinyagan to kayo, pero unta laba lang, pinagawan tayo, at sarayan kapusan na Manong Roberto Quintans, kumusta kila? And then another po, Ma'am Salvamar Cansino, Sir Salvamar Cansino, good morning po, Insik di Pinalusot dad custom, Katulante, biro nyo man na manungay. Ni, piki ragagi. Panuntutan ng tay jintis kay, piki manayo Anta, negative ko gawin to kan positive o positive ko gawin to kan negative makapormal. Ragagi ka. Oh, my goodness ay apo gino. Ay, talaga naman. Tumigil na po kayo. And then si Sir Ronnie Osana, good morning po si kayo. Manong Binga Mobilianos, good morning po si kayo Kaya di na nawawala korupsyon, di na rin kasi nawawala ang kadre, kumpadre ng matataas na opisyal ng gobyerno. Sana paliwanag ni Lacson yun at mga allies na bansa, pati mga media. Kaya nga po, Sir Ronnie, numaminsan kasi, wala rin ibabagam suto, wala rin natatalapos, wala rara may grupo na niya, atakin na ka. Sir Leo de la Cruz, good morning po si kayo. Sir, Kuya Rene. Kuya Rene. Maganda. Tulo-ulusot. Kuya Rene, Quintuidos, good morning po. Basanto sa kabusan si kayo. Ni maabigay kabusan si kayo. Ditan, amin nakabaluyan ko, Barangay Maningding, Bali na Santa Barbara. Pero si Kuya Rene Idos Balot, nan settle down la, Nitibirad Santa Barbara, dyan Barangay Maningding, Balot, Malara, Samar man or Leyte, basta Samar, somewhere in Visayas, Kabalayan. Anyway, ingat-ingat po kayo tan Kuya Rini sararayan na kaplasan. Tayo latan, namimiss na kila dyan, Santa Barbara mo, basta Samar, somewhere in Visayas. Dyan pa na maglito niya agagi, katanggap pulay malaw, may oras tayo Kabalayan, sayan na programa, mamatanir kamila Kabalayan, sayan na kabosan, kagagik. Dyan pa na, Action Conrad. Boss Conrad, good morning. Good day ka. Magano to wala si kasong tulabangan. Amang pay kita ba tama mataner tala. Sayang ka bosaga kay mo.
Okay, nga alaga ka makaabantid sa may aba impasak dala in forward dala batod siya dyan message kabaloyan ay malalapog kinan Sir Maki Pusadas kabaloyan. Ay naku po, my goodness. Mamatanyar kami lagay kat saan kabosan kabaloyan dyan para maglay na tilak mit si kayo na masantun balikas, malalapod masantun sulat agagi, kadasayan na kabosan, malalapo kabaluyan, libro na libro agagi na Deuteronomy agagi, jad sumirap to, noong pula may kinjay. Deuteronomy kabaluyan, chapter 6, agagi kadasayan na chapter 6 verse 5 tan kwanto kabaloyan jay ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong isip. Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 6 kabaloyan para si kinaminta nagagi kadasayan kabusan bakteryo na ang tigaw na satan. Mga ganun agagik tani, wala magangganang bisita medya. Mangiter. Sumba instruktorya kabaloyan, mga ganun agagik ta. I-award mo kabaloyan na gugwapo. Ay, gugwapo. Gwapo yung photographer mi kabaloyan. Sa balot sa mangyawad, si magangganan station manager mi si Action Juli. Ay, dito, bakit kayo lumalayit? Hindi naman ako kumakain. Asanggal ko may partner, tapi ano na nang nangmat. Atan nagagi ka, alikas yun pero antay lang, sa kayo sumatsudyad si kami. Ay man pipicture lang bangat. Atan po mga kaibigan, nakikinig, nanonood mga kaibigan, si Madam Nanigunuan, nagkwanting arandan niya. Madam Weng, mga kaibigan, si Madam Wing po, ayan, inyaward na Action Bureau agagik, so patiran kahon niya, vitamin C, piano agad na ay walura, wali kay batong pismas, genuinitan, aliwatan na piti, genuinitan, alawang piki, tapiano agad na COVID so si Kara, og panagsumbadang man sayo man tambli-tambling irad tanay. Salamat Madam Wing salamat, and Impandra Bayudya Action Radio po. At nagagi ko that mamataner kami lang kabaloyan tani alingis kulay Commander Dante magmaksil natan ma-relax sing ano kay vitamina mo Commander Dante akapan pigaran milligrams ng vitamina nata nakabosan 2,000 my goodness 2,000 milligrams kanapan andi si kuanan na Mr. Unya agto ka nabibili ta kabandan to ka paborito to shock tan si amigom Pamataner kami pala kabalayan, magteriyo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Amigo agagi tititilak milad sika namin kabalayan sa Masantos, Mabig, Magayaga. Yakabwasan ng kabalayan na Lunes, Pizza 24, bulan Enero 2022. Kia, kababayan in action, ng sabilatang pulad maganon bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng